Con Man. Oke, kita sekarang lagi di Cafe Manja. Kita lanjutin deh. Meriam Manja. Oke, sekarang kita udah di Savana Ratu Manja.
Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna take for your mom? What are we gonna take for your pop? What are we gonna take for our friends? Dia kita lewat dekat dulu wisi dari Bogor. Ada Bang Bek, halo Bang Bek. Om Ita. Hai, saya juga waktu. Halo. Oke, sekarang kita udah di puncak Undung Nence Manja, dan kita sekarang lagi bikin api, dan api itu namanya Api unggun manja. Oke, kita sekarang mau buat api lenggo manja. Api unggun lenggo manja kita sebut sebagai api unggun yang tinggi. Lihat kayak pohon dia berdiri. Ini ada tim-tim kreatifnya, ada Pak Bian. Halo Pak Bian. halo. Ya, ada Bisa, aduh jatuh. Bisa, halo Bibi. Ini apinya. Prepare api unggun lenggo manja. Api panjang. Oke, Bang begitu. Sama tim kreatif tiganya. Sama Awan, halo Awan. Halo. Oke, kita lanjut. Ini Bang Bek. Ini produsernya, tim kreatif sedang membuat api unggun lenggo manja. Ya, oke. Lagi gua naga api, men. Ya, ada Naga api manja. Ini ada Bapak Sofi manja. Dari kota, nggak di kabupaten, jadi manapun gunung pun kita bahasin batu bro. Ini namanya batu peron Pamo Manja. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. The old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Jalan-jalan manja kali ini disponsori oleh